Mir, tišina i duhovnost. Tako bi se u najkraće moglo opisati ovo nevjerovatno mjesto u Srbiji, selo u kome crkvu ptica dominira i kao da sve pjevaju istim tonom u slavu Boga, a njih je preko 200 vrsta. Između Beograda i Novog Sada u živopisnom selu Kovilj, rodnom mjestu Lazde Kostića, svojom grandioznošću ističe se crkva posvećena arhangelima Mihailu i Gavrilu. Njena gradnja počela je 1741. godine po narudžbini Petra Andrejevića iz Sremskih Karlovata, a završena 1749. u vrijeme episkopa Bačkog Visariona. Iako je naručilac tražio da arhitekte Teodor Kosta i Nikola Krapić o ponašanju izgled crkve manastira Resave, crkva manastira Kovilj samo podsjeća na nju, ali ipak se izdvaja od drugih sa područja Bačke, zidanih najčešće u baroknom stilu. Naš manastir Svetih Arhangela je jedan od 3 manastira u eparhiji Bačkoj i po drevnom predanju manastir je osnovao sam Sveti Sava, jer se veruje da je ovo bio sever srpske tadašnje države i da je na ovome mestu trebalo da dođe do sukoba sa Mađarskom, sa mađarskim kraljem Andrijom, i Sveti Sava je kao brat srpskog kralja i kao veliki značajna ličnost tog vremena poslat da pregovara sa kraljem Andrijom, i to je pomenuto i u žitiju Svetog Save, taj moment. I na ovom mestu gde je trebalo da dođe do strašnog krvoprolića, ovde je suprotno toga uspostavljen mir i bratski odnosi. U slavu tog mira na ovom mestu je Sveti Sava osnovao ovaj manastir i manastir ga pominje kao svog prvog ktitora i kao najznačajniju ličnost. Bratstvo broji 27 monaha, zbog čega spada u jedan od najmasovnijih muških manastira Srpske pravoslavne crkve. Danas ovaj manastir igra veoma značajnu ulogu u duhovnom životu Srbije, između ostalog i zbog zajednica Zemlje živih, koje su osnovane za smještaj zavisnika o narkomaniji radi njihovog spasenja, a idejom i blagoslovom mitropolita Porfirija. Manastir je poznat i po crkvenom horu, proizvodnji svijeća, meda, sopstvene pekare, voćnih rakija, sirane, oftalmološke ordinacije. Pre svega živimo u molitvi i monaškom podvigu, a uz to naravno i kao što ste primetili i da imamo i razne materijalne delatnosti koje nam opet koriste da time služimo crkvi i narodu. U manastiru je sve saborno i za sve je zaslužna bratija manastira, kao i taj širi krug ljudi koji pripadaju manastiru. Od početka bratstva počeo da se radi na svim poljima koje su nam bila dostupna i među te oblasti je spadalo i proizvodnja rakije na jednom vrlo malom i domaćem nivou, i onda se ona raznim događajima iz godine u godinu razvijala.
manastir ima i proizvodnju voštanih sveća za crkvenu upotrebu. To je jedna važna delatnost i to se na sličan način kao i proizvodnja rakije razvijalo. Krenulo je od najprimitivnijeg ručnog umakanja u rastopljeni vosak, a sada imamo jednu mehanizovanu, ozbiljnu proizvodnju i snabdevamo i našu eparhiju i razne ostale koji su za to zainteresovani. Postoji i proizvodnja meda, imamo svoje pčele, imamo svoju pašu ovde i izvodimo ih na paše u razne krajeve i imamo taj med vrlo kvalitetan, a imamo i neke posebne mešavine. Ja sam i pre nešto malo pekao za bratiju u kuhinji, pa je onda bilo malo nezgodno, pošto trebao sam da sačekam da se sve isprazni, da ja mogu da uđem u prostor, da mogu da pečem. Sad, zahvaljujući donaciji jednog dobrog čovjeka, dobili smo manastirsku pekaru i sad, kao i neki veći manastiri na Svetoj Gori i drugde već, imaju svoje pekare, tako i ovaj manastir ima svoju pekaru i možemo bez problema. I uglavnom, znači, ne pečemo za prodaju, nego je to uglavnom interna usluga, odnosno služenje samo za manastirsku bratiju i za manastir. Zahvaljujući Bogu, pre svega, njegovoj ljubavlji i snazi, pre svega blagoslovom njegovim, ja to što radim baš u njegovu slavu, u slavu Boga i iz ljubavi prema bratiji, prema bratstvu svome, prema manastiru. Tako da to sve što izađe na neki način iz ove pekare, mogu slobodno da kažem da je delo ruku njegovih, ne mojih. Ja sam samo delom učesnik u tome. A to što radim u pekari, kao i svako normalno poslušanje, nešto što volite, to radite i to što volite, to ispadne otprilike uvek dobro. O Vaskrsu i posebne želje, ali i molitva, jer ovo je ipak najveći hrišćanski praznik, koji svi mi jednostavno moramo da poštujemo kako bismo sačuvali sebe i dio svog identiteta. Vaskrs je praznik nad praznicima, najznačajniji praznik naše crkve, a on je takođe i najznačajniji događaj u istoriji celokupnoj. Sad smo u periodu iščekivanja Vaskrsa, približava se, mi smo u postnom podvigu, u podvigu molitvenog ispitivanja sebe, u podvigu preobraženja, u podvigu rada na sebi i pokušaja da se bližnji oseti kao brat i kao sadelatelj i kao onaj koji će sa nama živeti i u ovom životu, ali i u životu večnom koji nas čeka. I zato svi sada svoje oči i telesne i umne usmeravamo ka tom događaju, ka Vaskrsenju Hristovom i trudimo se da dostojni dočekamo praznik Vaskrsenja i iznesemo iz srca i iz duša taj veliki usklik Hristos Vaskrse.